ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Allah, lun syurga firdaus, lunkan ahli sebab dosa yang lun kerja petang dan pagi. Akan tetapi han elon tun apui jahimi sangat tatsuhum lamutama tuduhan sakri. Demi ya Allah bagalum taubat babut yang keji dan ni badausa lun lake ampun wahia Rabbi drone ke Tuhan yang tak pengampun akan ahli segala dosa ubid ngeraya sama sekali zunubi mis lu ada dirimali fahabli taubatan ya zal jalali wa umrina kisum fi kulli yaumin wa dhambi zaidum bila dimali dosa lulu lage misu ano dipasi han elon kira ubid ngan raya sebab kalawi negeri ya Allah taubat basalah yang terjadi drone ke Tuhan yang penaputan ya zal jalali umulun kurung watelung bilung sehari-hari dari yang kana kadaba Allah pada azali tetapi dosa medama tiap urara
tetapi pasti. Ilahi abdukal ashi ataka muqiran bi zunubi qad da'aka wa in taghfir fa'anta lidzaka ahlun fa in tardud faman tarju siwaka. Ya Allah lun hamba nuhina dan lagi asyik lagi ba Allah dengan mata taubat benebri ulun ngaku dosa leluhan elun kenkri tamsi tuladan nakulage jai anu dipasin akan tetapi menyonu ampun wahai ya Rabbi ana sobanda ronuh ya Allah dan lagi ahli ulun temakut menyanu tula hanu paduli bahasa kelain mukan badranu lun seradiri. Ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qablan mama